FDA ahwehwe saa adwade nkrato yi mu agye atum sɛ ɛyɛ Kumawood TV amansane yena yedimu. Okay, I am over here at the Kumawood TV. Jumadi atundi say the spiritual horse seat and Mabetra Asui Namu Ediama major prophet Charles Opoku Dakon. Mesumidi Edi Samuel Babana Dakon Dako Fosi. Namatra Sui na senia yenim yeno Yoda ene ya wada bia no tunsun mu nsem ensem ahinta ensem a sebe wotia na wakowachi ensem a unti bida ene ensem a ehu emo na ene yaba yene emo ebetwetwe eho enkomo enti mesra wa atamu chuku na tena wafidie so frewunia na wonia se dwumadie no ahya ase e freno the spiritual or sit matrama dwam ene ansa na meyi nia mene no ebetwetwe nkomo anase ebedi nkomo no akire mu no yebekotwe ho asima ba ko bi na yaba na fe ye the topic ye discuss ene ye ne betwetwe ho enkomo enso eyinadi de akire me kai wo se dwumade yi mu na no ena se ye yedru babia pacho ebebie phone ala tum na won so afre na wode wadwenkyere ede ye kona no so pacho number no eda when so o text messages obetimi dia faso na WhatsApp o de faso a ken kan ede ama e ma oro mpi se dwumadie enam YouTube live Kumawood TV enam ho live ko Facebook so a no Kumawood TV also and I'm all life. Which I'm also my back, a bar, a better ones. Honey, I never surprise you. A juicer herbal mixture, and me a juicer herbal capsules, and no who dreaded there. You could brew. Who's a dow complaining with sissini cocoa, pe ajuakade, juicer herbal mixture, and me a juicer herbal capsules, and no who jack as a pan and neck. You could brew. William, a yamma money memma, a juicer herbal mixture, and you juicer herbal capsules, and your cocoa needs to see your real drink as Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Miss Rotsnasi. No men save. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma memejina brand. Na yemme. Na Edusa was to send me bravo we. Sweetie, maybe come on, mammy, I draw more. Hey, what does ye? A ye chuma. It's a living testimony. Koneko Judy. What can keep? Yeah, I'm sorry. Obie to me. I just happened for 1 woman for down for any the onion fear do me. FDA ahwehwe saa adwade nkrato yi mu agye atum sɛ ɛyɛ Stardom. A TV reality show at Ebaso Live. Ewo Kumawood TV. Audition. We are ba anase we ye berima we ya bofra ana opanyini a wotimi tonyom wotimi to asoronyom wotimi to wiase nyom wotimi to nyom bia wotimi to bia asa na onim sa acting wunim ye acrobatics wugina mu bia na ye engineers ya oba bin yi pa omode oba fantitie mu achirechire wa amuwa be superstar we obi a we upcoming artist we underground rapper enie akonya na ba mouse rana be kire achede anyankopon ede a chao bomodin ase wode ho baba be dom stardom ewa ha twen se bra na be kire wodin rana ba be ke forms eye cool 100 Ghana cedis forms no me say 100 Ghana cedis pe for bajo stardom bam for number na dash screen is no na wo de frɛ na bra na be register na yemfa won ka stardom no ho na won so be superstar 0547 160380
Francesia. Na ye mo nchiremu. Ye kasa stardom a na waje so say. Okay, ya sanso mama kwa ba bi o de aba ye Kumawood TV. Jumadia ya tundin say the spiritual horse seat. Spiritual horse seat. Ya kana sa de na je say ye be ka sunsun mu nsem. Dem asabe on tante o asom. Eno ehwo asem na ye be kan ba cho. Pre unua na unua so fre ni nua say the spiritual horse seat no ya sign aba. Ima wo bia kwa ba bi omdi bi e de sam wa kwabna da ko aka samda nene asem ben na ye be kan ho asem ye wo nyame ye wo anyame ene wo nyankopon ena se ana se e wonimu se wo wonimu se ye wo oba ono so ye nyame Nyakopon se ne girlfriend se ne yere se ya wanyo onu wasem ne ba bekasa ene ana mu ko ene no kura se ye wo nyame a oye oba ana se ye wo Nyakopon nyame ba ko obi no se nyame bema but ene ansa na ebe dwumadie na wahu se ye wo nyame a oye oba ana se ye ni nyame a oye oba bacho dwumadie eye ahintasem ana sanso ye spiritual ana se honhom nsem enu ti se woni ye nya adwene a enu ti na ye de ye number no ato screen so wodi test na se WhatsApp ye se bia woni ye nya adwene efa we ye ana oni ya adwen so a na fe yakoye ne every pemunu so makaka bebi ahoma na won so de wa tre e dia me ankasa me na sai ma die nyina na puku ya friend rabido ono me ne na betwetwe rabido Mutise Ediampon Prophet the Supreme yes ananom no so ye another God nananom asebe mo wuko ana ase nananom a befans manus yale na na otumfo mo na be mo na wo pa kire Okay, na je say nananom enyina mo amawuko ene mo amote ase na rabido ode enchia ede mam ye twa ho sima e ba e beto aso ene amana da fumo bi bia kwa ba samaje mre na sambe mo hemi e ke enje ha ba ene de time da ba mesha e bi abedama so na mare fever na e ha wonu ato untumi enidi da na ama honam aye mre onu e ya wonyono a o made na no time da ba mesha e bi oru address da ba so pharmacy show bia kwa o say o be time da ba mesha na wonya bia e bitimi aboa ye o ke enje ha ba capsules e ya dura onu no ma aboa na kwamo ano enya hodin esonko ne send da
ne da na aboa ma otumi edi yare so na wonya K&G herbal capsules bi any time herbal mission na wokabo na no no dia no kwasen sene sewani na ensese e ka chiro the make am fosa inremi no e dia ma so bi bera mo nwa transport herbal pharmacy shop e bi e tun do ya kwa so be K&G herbal capsules any time herbal mission person for number 0244 417 669 e be that phone na the phone na so some nya da je na mo hwe me din the Dr. Kennedy Uso Ajima me do bi bia as Adi. Oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And no who dreaded there. You could debrill. Okay, yes, answer my Obibia Kwababio, where you Kumawood TV, spiritual host, and I met Chemo Ediama Charles Opoku Dako. Major one, baby, I will be our only Obusian and I'm a Chemo. Yeah, fast just one tenth because I'm no echo. My friend free was share. Be out free or buy. I will find you will Judaland, Kumasi appeared. Appeared do Udru appeared do now, yes, or do an nature, doing in Aquine so. Okasa or bar Rasta Junction. Rasta Junction, you feel her Rasta Fufi. Udru Rasta Junction, 1 year. Now says Udru appeared do Nakas ope. Rasta few easy so be Judaland. Yes. Judaland nanano mo adwuma abosomsom ye boa ona sabi ono peso mu hu omo ho na obi a anda bia no ne no ma on tan hu ne no ma so say ye adwuma sem mu say ye abrabo mu say ye hyebre mu nti ade potipa ye taye ho pa ne say ye hyebre mu bi peso hu ne hyebre mu a obetima ba no abehwe wo hyebre mu say de no ma si onim de ba ne de ekoso wo mu nyina ne nyina no ba ye wo kwan bi e fa so hyebre hyebre mu a protocols no ho say do go through a obehu de ye o destiny na say o hyebre mu no o sasa mu ankasa no obehu de ekoso but we hwe hyebre na I think say me numerologist kakara hyebre ne ye o da dia wo ya na say din ya dia to te bi e frame Samuel Kwabena da kon me din no onkofo bi na de share me what you say me ma me papa na de share yes and you finish hyebre na hyebre so de ultimate son yes of course but the enkrabia enkrabia na ya na yes just a twidi ampon yankrompo on na abo wa o de enkrabia no de na e de wo na ye enkrabia nti da e de frau e wo kasa mu se bia ye wo akwasi e frau ye wo akwasi kosi ade frau akwasi ye wo bena de frau Kwabena no so uko amanone ana asa amane amani mu a ye wo bena da ye bibia sa ni ho omo de no anse atu ni da no a ye krada no omo nto krada ne din but the two obeti say the Benjamin na but ya had ye yen na the original people nti ye dey up to now no ye wo a da na ye de wo no ye de sa da na ka wo because adan na ye wo da ye de wo nti ye boss adan na ye da ne din wo ye boss adin na ye frɛ wo nso ayi e won sinsan so me boa of course e wo sinsan so because da ye de no se da ye wo kra ye dabone a itim de dabone so din so nti bo e frɛ no Kofi na bia ye won dabone itim dabone ne frɛ bo kra na ye mbo ni din Kofi no ana akosi ne frɛ no dabone because ye wo ne dabone sa da ye wo ne dabone pa. Yeah, I think we will have time that Debbie Baba but can't want some. That's right. But then your topic I can't want some and it's when I first saw nyame and nyame wa. Yeah. God and goddess. Yes. Me dem minim nyame. Yeah. Minim nyankopon. Yeah. Nyame a minim no no so ye ba akopɛ. But minim say ye wo nyame a oye oba o. Den and a rabbit say ye on nyame a oye oba o. Okay. Some yanchia Kumawood ahefo na menchia yana na otiko so 2472 a otia bendwa so na ma opiafo. Enchia asantema mo yana na no ma mo so nsamo gunsa na mo frɛ yana na no ma mo yensama pa chia mo nyina ma mo piafo. Some said you nim na wabusa no ye nyankompon a efo ne twedi ampon nyankompon one ne yere na eti ho dada nyina na yere na ye frɛ no nyamewa na asantefo refer nyamewa as asase ya na ye kasa ya before ye beko yen dada say nyame ya ba ko onware
ɛno yɛ deɛ yɛaka akyerɛ mo deɛ ɛnim na mɛka kyerɛ deɛ ɛnim no yɛ tetetete wei deɛ wo kan yɛ ana na mu nansan ya bɛbɛ 200 years 100 years ya go na 200 years me kura me ba wi ase sɛnyɛ asɛm ketwa ba 100 years no ndo bi asa ya me so mba yɛ no de wa bɛte de ma bɛte ne de ma bɛhu ne sɛ nyame yɛ baako nyame ne yere nyame wɔ yere nyame wɔ na nipa da sani a wo yɛ nyame a wo asase so wo wɔ yere wo wɔ mba na nyame a o yɛ nyankrompɔn efo no twedi ampɔn no ye breaking it down ana o hyepa ntimi mpɛsɛ e o tv so yi me breaking down se twedi ampɔn be ye ka se hwɛ di ampɔn a ompɔn e wa awom so enti twedi ampɔn no e ye nyankrompɔn a o yɛ bɛma ana nyame wa no e ka ne ho hwɛ wo de hwɛ e ye esoro ene fom esoro ne fom metwasi but esoro ni wo fom ni wo esoro ni wo go enti ase a memente me ho ase menim sɛ sa na ebia de wo hwɛ ne so ntie na wo ase ye aba beto ene na mafo ye behu ene se ye wonyame a wo ye baako pɛ a obi nka no ho ye ka obi ni nanim na obi adi nachi o ti ase ena nyankopɔn so de ebewo Jesus Christ ama na ba beje yenkwa ma hu se nyankopɔn ko ye sex o de seed no ko to Mary eyem ena o ye dey o wo no eno no ya o wa brochira na atime wo saa o Ghana ha ye ho saa so wo bibiri ma wo abirima mu a ye ho saa wo na fe na abrofo de saa wo na e ba be kire se obetum do sperm na ya je oba no hunsu ne de akogu ba bi na ba sperms no ordinary no the kind but eno no ya abrofo theology yen abibima mu no na abibifo ne asantefo ne ye ni saa de ne ndi se nyame bi na ma Emma Mary Bibewo Jesus be enyi sendi first of all asantefo nim say ana say yen mo agina nanu mudi ne ka say nyame a nyame che say nya me e asante kasa a ye breaking down me che say me ye me won so ye fra wo me ana nya ye de wanya wanya bibia ade ye abaye wo de ana na ye media ti menya nti ye ka say nyame a ye me ye nyame ana won so ye nyame ko menya me you can't find myself. Any of any nyame. It is a yeah, kasa no kasa nyame a na ko kan bro fuma nyame nkyere God. Ye kasa nyame nkyere God. God nyame kyere say I find myself. Me ho me nyame. That is the English word. That is the right interpretation. Ye kasa God a God kra na ye tene na ye dog. Ene ko fo no de God by dem be a dog di o machi. Ase a ho no if you bro fo no kra no o mo kan no ghost. Otiase. Omo ghost ni etene na ye dogs be yen de nim se ye nyame nyankrompon de oye baako pe nyankrompon eye baako a according to nyankopon calculation nim ni nyankopon mathematics mu no eye se oba ne be ma be ware be ye ebetena o be ye baako se de nyankopon na yere ye baako mu to dara no sa na tie ntina ye natural norm no ye se o no yere ware a mo ye baako sana nyankopon so nyame wa omo ye baako enti nyame nyankopon na wo se wo yere no ne yere won na ti soro ho na se wo nyankopon omo nya nipa da sane se pese ye hu nyankopon honam a ye nya honam nyame a ye wo honam mu enti nyame wo nya honam nyame ye honhum mu nyame ana ye nso ye honhum mu a ye nyame a ye te honam anim what you say enti nyankopon de me se de bi kan no ye ka se o wo soro asase ya ye nyame yere no no so wo fom enti nuane a ye dibo omuti bom esoro ni fom bom esoro ni fom bom da bia esoro ni fom bom o ka so biti soro no biti fom a omunti mu da bia ti bom tie ade e wo soro bia de a tro no wo soro no ya tro ne ha de ya tro ne ha no e wo soro eni nyina ye pepepe what I say de say u hwe me from TV na hu me na wo hwe me one on one na hu me anya me a wa but difference room say ensio to a efiri soro ba be go he say so de efiri soro ba no efiri fom ne ko soro ai ho de mem na ultimate no ase de ade na chese mbom de okay de me mate aduane a ye di nyina no efiri fom ne ba yo onipa da sane bi o wa ha bi owu ade no ba ko chefom to ho nti obi e be ko na maame ho ye maame pa no ene asase ya ana yen de yesu frɛ no wo de tie yesi ewurade ye ka se ewura o ye hwan ewura ye bema ye ka se ewura o ewura ye de na ewurade kyerɛ se
ye ka awurade a oye oba ho asem ye ka onyankopon a oye oba no ho asem nti awurade na ye ka ne nam se awurade ne ye baako ne ntino ana nyankopon ne ye baako ne oba ne okunu ne ye baako eduru ba bia ye frɛ be ma ne din oba ne ka ne ho eduru ba bia ye frɛ oba na be ma ne ka ne ho okay me ba ye be koso pacho say afi na ode wo fidie no atu Kumawood TV a imedi a friend no spiritual house seat eno enane ye bobo ho ewa ha na metrem e de ama me ankasa me mejo the one Charles Opoku Dako ona metrem e de ama no na ene topic na say ade a ye ka ho asem ane say nyankopon ana say twede ampon nyankopon ene nyame wa de say nyame eyere ene asase nyame yere ene asase eno na rabido echeche impacho se onti ase ana se woni rabido adwene nya baako na se woni adwene nya baako a number na eda screen aso no eye message ana se text line pacho fa na card ye opese woka type then the toso e be ready e de amount ye kona no e be mu se be bia o ma trofo na tum na won so wa friend rabido yeah la manyante me ho ase but me say o be convince me person convince me enti say ebia akankasa mu ye kase nyankopon enu nyankro pon na me ba akopɛ ana sisi also person o kire me say ye wo asase ya a ono so yenya eye dan na asase ebe yenya ye kase nyame a ana mdi kan kase ye mu nyina ye nyame ana yankrompon eye ye papa yinum say feminine power say awia na eba no according to ye nanamo no awia na ebe hyiran ye bobo wiem no a ye nyame ye awia na ebe hyiran no say awia no eye bema eye oja bosome na oba na dwo no eye oba according to ye nanamo sa na tie na ye be mo ate ase se nyankopon na yire ne ho ne se ye bonu o manyina mienu na hwan ne bonu ma mienu according to Christopher Bible omo se nyame ka se mo mayen nkutu ne hwan na eko se nye one ne yire ne na ma na nyame ne hwan na abofo no ne dabi na abofo kra no tie enti busa wo se abofo kra no ye wo ba ne be ma de ne nyame de onyi oba aka no ne nyame boye se ne saso a nyame wo ye oba na be ma se no mo me akwa se nyankopon ko transgender ono asan ye oba asan ye bema na so ye bema ye be o ye oba ye bema it doesn't go nyankopon mra nkasa mu no nyankopon pe so obo ye nsa ne seso a ke yesu ye be ye oba asan bema nti ke betwia bema de no na nke asan wo oba de na nke ya wo enti sa nyame a one ne yere eneti ana ne nananom ne yen wo ye papa nom no mo ba ye be wo yen enti ye nanan kanso a ye di mu free chiri na wo di ka asem bi se untimi nti nyame ase da na untimi nti nyame ase no ye refer to wo se ma me kire wade bi obi atoka a chew oto ye no wa fele ka na petrol bibia wo na wa di ka na ma na watu a ode ko se ka na petrol sa obesa feni pa no so mo skanto petrol bi wana be petrol etu wo ye nyame de wa ba asase we so de bibia ma se wo hu nya so be so afre nyame fufuro bi abiem wo ni nyame a wote ase de opese wo ye bia wa na wo be ye etu sense wa ko fre nyame be abiem even aduma kro pon ho a o ye aduma na pon na ko duru ba bi kro timi call master wo sanse master ase e we de manje de nti se ye sufre nyankopon a menye cho se bone ye sufre nyankopon ye sufre da nanom onyankopon ai bibia wie o de ye nananom nyina ma ye se komede wo na so so afre ready so mo aduane de abra gwava ne mango ne mo nyina wo ukofre ho you have to take action also wa fa bitu ho so na wokoye na no anya the results nti adwene o de ma se fa adwene onka se adwene no bibia hia wa fa frɛ no o se dwene na ye de o so so ye nti upemu nyina anya twedi ampo nyankopon a no di kan o de upemu nyina ama wo se ha we wo so ye wo de wo pese wo timi ye bia wa nti wo ma wo bibia ho kwan se obetima ye enti se nyankopon yira ma odwane de wo maame ama wo bibia wo fom di na de asedama na wo de asedama asase na de asedama nyankopon a edi sa de mo ba dia ka nyina wo na ba ye dia ka nyina okay mami musa we nyame wa no a wo ye oba no yep na dwuma pa ne sen aduane a ye di nyina wona de maye nsu a ye num nyina wona de maye yesu a yesu nyina wona ne yesu gu ne so erade ngien erade gimi nyina erana na eje wo
wo frɛ wura bi o wo frɛ bɛma bi o bɛma bi no frɛ ne wura bɛma ɔde awura no ɛsɛ bɛma ɔyɛ transgender nti awurade gyim na awurade kasa no ɛyɛ awura asase ya na wo frɛ no awurade yesu enya de nyina the moment a wo bɔ awura na wa frɛ o maame asase ya nyame wa ɔna wa frɛ no ɔta sɛ nti na yɛka yet our motherland na nyankopon eye bema na motherland na wote na yede na nya motherland de ye ne na de atoe da bia na ye ne hwan ye ne de papa na nti je ye kase motherland na ye na hotabi keke o ada na yanka fatherland ni ye se motherland because yet asase ya na so panyi bia oje ya na no mu ye free ya na o se tutu odi kan so ebesi konfo no che so obiri konfo e ba na ya asanto so obi obetam nsa bia o de kire twedi ampo nyankopon aye ma wonsa no de aba asase ya ho che so de kire twedi ampo nyame a oye bema e no de aba nyame wa ho enti ye oba ne bema de ba bia bekobia ye oba ne bema enan ne nsa me fan se ade a me fan se Christopher amie so ankyere ana se de ntina ase ye de nim se nyame ye ba akopɛ ona oye bema enso otie Christopher na nsem ni bi mu a ene omunnwom a mototo ni bi a oye oba tampa na ye mu ye sa na bi na me ka cho na wo bema be no ye oba tampa nti ma no na fom ya na se twini na monte nyame wa wo ho eno na mubo ni din da bia mo frɛ ne da bia ti ye kika ne ade ni nyina na ye oba nyame ba na mo frɛ no yes asase ya ono so na mo na ma mo ko ba onim say time civilization started with Ethiopia Sudan and Egypt nyina no ye frɛ nyame wa ye ma me ne frɛ ISIS okay mother of the universe it you say mother of the universe mother earth na mother no ni kuna na oyede eye mother for that kunu sem ne ade ne de da bi o mother ye ka so obi ya maame a wawo a one be ma na wo oba bi anwo oba bi anko antimi nwo e na be ma bi anso ntimi nwo it's the creation of this world no e oba ne be ma na creative yes no ana ema ne mema be hyemu ma enti obi ntimi me kan kire se time na ye se nyame ye oba no satan na me no mi no ye ni wo se de ye tie be Kemet Egypt no etiefo here betima fane say in Kemet before Christ BC and as AD no na nyame I refer to know your God the last pharaoh of Egypt the Cleopatra no your ba enti enei mu na ahotabi abawi ase I refer nyame so ye bema ba akopɛ eno ye sabi ahotabi abani paso na say a different philosophy be any Bible they will say ahotabi ne dey so because Bible na nkasa nya complete Bible ne yi bi from Bible ne egu wa ya mfam ba your Bible ne boy secret codes of the Bible somebody ni nyina beka ma bonus ampa yo nyame wa na omo di Bible ni ma ebi ya sofo ebi san join secret societies ne sana man na ade ntino mo ko join secret society no mo ko swear to Lucy ni san ko ne bana ade no mo ko court mo swear to Lucy no ye wan be ma be na di Lucy okay woni gusa wo hwe spiritual hot seats o Kumawood TV so live but you ko Facebook a Kumawood TV o ko YouTube nso a Kumawood TV but you hwe na wa share na fe waja comment nso ato na yakenkan e de amount ye ka honhom nsem ana se sunsum nsem e spiritual impacho mo a mo maben ye e wo honhom nsem no akonya we abeda ma mo se de rabido ana se nanapoku e kan woni na nya adwen a ye se we ya ne se wo moden na won so waba na obetena ha na won so waka won so wadwene ananti ye invite you say bra na won so be kan wadwene na enkoye te say de walk on ne nya adwene kra na wagye atum da bi na won so betima challenge a bomodin ase obeba na won so be kan wadwene e de akire ye twa won sima ba ko ye ba beto so adi oish honey never surprise oh Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who dread there you could brew who's a dow complaining with sissini cocoa epe ajiwakade Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who drag a sepan and neck you could brew winning a yama money mema Edusa herbal mixture and you Edusa herbal capsules and your cocoa needs to see your real drink a sepa.
Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Miss Roxnasi. Na men serve. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma memme jina brani. Na eye meyi. Na Edusa ya wasese me brabo we. Sweetie, me you come on mommy adwamwa. Hey! What does ye aye juma? It's a living testimony. Kone kwa judi. What kaki? Yeah, Andrew Obie Timinumbi. I just a pin for one woman for down for any the onion fear do me. Eddie, I should share a dreading cat to him. Ajia to Musa a ye. Stardom. A TV reality show. A bustle live. Kumawood TV. Audition. We are ba. Anase we are berima. We are bofra. Ana opinioni. Utimi tonyom. Utimi tu asoronyom. Utimi tu viasenyom. Utimi tu nyumbia. Utimi tu via. Asana onimsa. Actings unimye. Acrobatics ujina mubiana. Ye wa engineers ya. Oba bin ye pa. Omode oba fantitiye mu. Achire wa. Amu obeye superstar. We are upcoming artists. We are underground rapper. Enye akwenya na ba mouse. Rwana betre achedi enyankopon edi achaw. Bomodi ase. Wo de ho baba bedom stardom. Stardom. Ewa ha twa say bra na betre wodin. Rwana babeki o forms. Eye cool 100 Ghana cedis. Forms no. Me say 100 Ghana cedis pe. For bajo stardom bam. For number na that screen is no. Now with your friend, na bra na be register. Okay, ya sanso ma papa bi o ya ba kuma the way the spiritual seat and the every of some about that one. Every ama metro one. Na ye corona me ne o the nyamia wasa nyame wo. Ono ene ya sase no ene ya tunu mu ane de no yo ba tampa no ene fe bibia na se ense ene ba ya ka duro fe fa oba ho bia no ya sase ya mo asem ana ye demu nyame a se be ye ya dwene se ya sa nyame no yere ene ya busa no bia mushia ya no moda Sana no ye bobo asase ya Juma ni duty o ye no wasa o se ona me ya na ma yesu from my home yesu nem pramane eja ne nya elemental beings o munyina ya abodi mu no ma ekanya me ho so nti se emframa krefa yen kasa asase ya na efa nyame na efa na emframa se no sa nyame no ye ebetima ye be ma betima because enyame dooso ena emframa efa no enyame frama what you say ena emframa itself na nkasa no emframa itself na nkasa nana emframa nkwa itself no nana wono so yenyame nsuo nkwa itself no nsuo yenyame yeah man nsuo nkwa so yenyame utimi de wo hawo ne wa mane ye koma nsuo utimi ka wa asam kire mframa na eduru twedi empon nanim nti yan mu no ye ne nyame ete ase ne ye nyame akase ne nyina wa no ekwa fa supposed to ye letter ne ye bibia ye ka kire mframa ensem wo nso ade kodua nsuo aka kire nyankopon a kire mframa so nti mobile phone ma ye no yes mobile phone ma ye ne ye twedi empon ne nyame wa di nkomo dada asem emu odin pa ye ya no ye frewrade ono ye awrade yes ani ye nyame wa na ye frɛ no ɛna asedaka sie pa de matwe di ampon nyankrompon ise be man na ekoye adwuma ndi aba be hwefie obande da bia wo fie o manwia no sɛde ye hu ye yere no motie no saa na nyame wa atie ana sɛde nyankrompon tie saa na mema no so tie wo fie sɛde mo hwehwe nkwala saa ba pe na nyame wa atie nyame wa no ndi aso be make sure say ye didi okay anu monsieur ye dey brush from mama na bibia ye dey body apie amango apie nyame no nyame wa de ono de kitchen ne bibia ye ono ye ebedi de ebenom ni nyina nyame wa nyame wa ya yaresa nyina afiri ne mu na eba ko enhahama ne bibia eba nyina afiri nyame wa emu na eba ene hahama no so broni ka bibi alkaline ne green leafies no tani o man na ye dia ye duro
enti yen yaduane ye duro nti nka yen no ye di nyame wa achi a ye nya hospital anasa pharmacy bi afro anything ko ye nuane ne ye ha ba na ye di no eno an ye duro na yen mo no hospital there e de ne obenya Debi na mkase hospital na nya abrofo hospital ye na ye hu hospital ni hahama ana obi oye hahama mo duro yes hahama no even so ko obi oye hahama no dunsini ho a ko hospital yes nti ya ni hospital ni dunsini ho ena na amafo chemicals ne sabi awuduru a de wo nipa kum nipa no ena ho eno bi na ye de so the duties no na no Number one, the duties no yes. Nyankrumpon ono ni totrobonsu. On ne tonsio no boria. Na ono no ni duty ne se obehwe yen from anopa kosi enumere. Ye kwa yedwuma so sede be ya yedwuma ye kegede yense ye bibie be ye eye ono na sede sede be ya ye benya kanea ye benya esum anase me pass kanea the light kanea nkasa na nyame nyankrompo asati amaye na wia na eboye no nyame awia na saa nyame awia no nyankrompo awia no enoma e wa awia ni mu no eye noma bebrebe awia na ebo no esa ye nyarewa esa ma ya hoden eyi ye free bi virus virus occurrence
mo bibia kwa ba sama gemre na samre mo hweme eye kienje heba ye ne time heba mesha e bi abeda maso na mare fever na e ha wonu ato untumi enidi dana ama honam aye mre onu eye wonyono a o madina no time heba mesha e bi bora drasto heba so pharmacy show bia kwa wo say o be time heba mesha na wonya bia e bitimi aboa ye wo kienje heba capsules eye dura onu no ma eboa ma kwamwa no enya hodin esonko the send dana na aboa mo tumi edi yare eso na wonya kienje heba capsules bi any time heba mesha na wo kabo na no dia no kwasen sene sewani na ensese e ka chiro to make am for say nu emi e bia ma so bi bera mo nwa transport heba to pharmacy show e bi atun do ya kwa so pe kienje heba capsules any time heba mesha so for number 0244417669 e be that tie phone na do phone na so mo nya da je na mo hwe me din the doctor Kennedy Uso Agyeman me do bi bia as Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And no who dreaded there. You could brew. Who said that will complain with Sissini Cocoa? Epe Ajiwakade. Edusa herbal mixture. Any and no who jack a sepan and neck. You could brew. Wouldn't a yama money mema. Edusa herbal mixture. And you Edusa herbal capsules. And your cocoa needs to see your real drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Mr. Rotsnasi. Namen sev. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma Memejina Brani. Na yeme. Ah, na Edusa ya was saying me bravo we. Sweetie, maybe come on, mammy, Ajuamwa. Hey, what does ye? Aye, chuma. It's a living testimony. Koneko Judy. What can keep? Yeah, Edusa pray. Obie timinumbi. I just appeal for. One woman for down for. Any the onion fear do me. FDA ahwehwɛ saa adwade nkrato yi mu agye atum sɛ ɛyɛ Stardom. A TV reality show at Ebaso Live. Ewo Kumawood TV. Audition. We are ba anase we ye berima we ya bofra ana opanyini a wotimi tonyom wotimi to asoronyom wotimi to wiasenyom wotimi to nyom bia wotimi to bia asa na onim sa acting so wonim ye acrobatics so wugina mu bia na ye won engineers a oba bin yie pa omode oba fantitie mu achirechrewa amwa be superstar we obi a we upcoming artist we underground rapper enie akonya na ba amount rana be kire achede anyankopon edi achaw bomodi ase wode ho baba be dom stardom ewa ha twa se bra na be kire wodin rana ba be ke forms eye cool 100 Ghana cedis forms no me say 100 Ghana cedis pe for bajo stardom bam for number na dash screen is no na wo de frɛ na bra na be register na yemfa won kan stardom no ho na won so be superstar 0547 160380 Francesia na ye mo nchiremu ye kasa stardom a na waje so say eye adom achede stardom eye adom achede stardom Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa bena upe biasha amansane winya bebia
na sa question say yen ma na ene na me okay now we to say a problem I live to here and I'm saying you poor body and no more than you go there you can one really being and more you living thing in reality so to come program to National Geographic. Okay. I'm one about forest. These are things that I said the answer. Obi a Christonia, be a on to the occasion. Now, once I know chance, I know. Okay, the best man will be ever far. A prayer for Kakra. The number at now, so no matter only I had not only the opposite to be a mature. No, I'm a volume, CD volume. I'm an apple. No, and more aiming. Almost say, like, as I see, the fans are honey at here. A honey and numb, it's here for 7 rule. Oh, I can say, in there, and near high near in so you go on now.
we are seeing around I was around the world. Now you catch the buy the more Accra Road now you had your power so you was from even cars by a pre so by any time now what would you do open the blue to our oh I defeat and why am I Alright, 0202 668 461 and answer 462 0202 668 461 or 462 waiting me after na nkoma yedi no wa se wa question dia pese obuta na napokwa obetini da no obuta se for your den and waka se we spiritually for the ten name ano obunsa na seven ko Johnson na go bombai aji Johnson na o they okay there so say an opportunity through them to see abonten na say o stress as say o na say we obi as o take wow we rana o ni Hello. Okay, hello. Hello. Yeah, good evening. Yeah, good evening. But you didn't baby off me free. Okay. Odi baby off me free. What you make? Na me free. Oh, okay. But you why? But you check it account system one. You tissue right. No thing okay. Okay. Very much. I heard. Yeah, that. Okay. Rabido. Na ye kan asasino. Ase ye tunem. Ebia. Oti obi no na kwato. Fomu ba bi no na. Dura bi. Na no ya dia. E favor asasino.
Phone lines, no, I no more. I may fight their crime for you. 0547 11 23 057 11 23 96. But Nyame and Nyamewa, from who said Yamewa, Yasa, or no, or bar, or worry, rumpo. Yet the best here, and the best time was say, feed you know,
Watch your kaka. Yaduma. Yawada. Let's take the movie. Yeah, 5 years, and I just said, oh, but your Loretta, August, you will copy Frank and your AJ Hipsy to be one. The meeting at the summer, AKA Samdan. Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa be na upe biasha amansane winyano baby ya Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Yo, Amadesia, this is the nation.